Riria ng'aragu yagwetwo andu aingi mahuraga mbica ya andu mahoereire na matari na hinya. No nyota ya njohi iria Aikari a Katikit mauma nayo itumire mahane ta mariganirwo nda ciao itire kindu na mateng'era gutharana carton 20 cia njohi iria mareheirwo ni kambuni imwe ya China mwena ucio. Aikari magithanana na kunyotora nyota yao. Atongoria mwe ta umbunge wa Tiaty Kamket no mitheko mauma nayo makirorera Aikari makiharurukia njohi ndaine itari kindu. Murugamiriri munene wa kambuni iyo ya China iria maheire njohi ino makonia 300 ma bebe na container 20 cia maguta ma kuruga augire matwire ituura ria kumahe njohi hamwe na irio tondu andu a Pokot ni bendete njohi na ati ni itumaga maikare mari akenu. So this is a China's beer. So sometimes I'm still here. I know the Pokot people sometimes like the beers very much. So this beer is from China. It's very famous. Mumbunge wa Tiaty Kamket agicokia ngatho ni kunyitirirwo kuria manyitirirwo riri marang'ethanira na ng'aragu. Ningependa kuchukua fursa hii kama mjumbe wa eneo hii nishukuru serikali na watu wote ambao wamekuja kutusaidia. Kurigana na ministry ya thirikari cia matura, kaunti 13 nicio ing'etheirwo ni ugwati wa ng'aragu. Kaunti ya Baringo iri imwe yacio. Ururu wa ng'aragu ino ona kuhana uguo utanyitwo kugwagwa. Mbura ya kimera kia njahi yaringa mweri uyu turi wa kana. Ndipo tukaamua kuwaletea mahindi. Tumewaletea gunia mahindi 300, mafuta mitungi 20 na pombe box 20. Sababu nimeishi hapa miaka 3. Ninajua watu wa Pokot wanapenda saa nyingine pombe. I know there are some the problem, no food, no water, so I buy some the food, some of the beer. I know the Pokot people like this very much. Yes, that's right.